Buenas tardes, yachachiknikuna. Ñawpa sutimi Stephanie Puente Galvez, yachaywasi Antonio Bracmantam kani, cuarto gradopi kachkani. Kanan punchawmi mamayta huk iskay kinsa preguntakunata ruwasaq sobre convivencia familiar manta. Mamaypa sutinmi Nancy Galvez Rivas. Primera pregunta tamawsqayki. Kay COVID-19 unquy nisqanku imaynata ñuqanchikta emocionalmente y económicamente afectawaranchik. Ñuqanchikta emocionalmentega afectawarqanchik manchakuranchikmi kallimi lluqsiyta o manana aypas wasi ukupi wichqarayanchik chaymi emocionalmentega estresada imapas nanay manchakuywan wasinchik ukullapi wichqaranchik chaymi emocionalmente. Económicamente mana trabajayta maytapas atiparqanchik churayta qullqinchik siempre faltarqa ni papanikipish rinchu trabajaq ni ñuqapish rinichu trabajaq wasillapi kanchik hinaptin siempre qullqinchik faltarqa imatapas rantinapaq. Segunda pregunta. Imaynataq ñuqanchik kay protocolo de bioseguridadta cumplinchik familianchikpi? Ñuqanchik cumplirqanchik mascarilla churakuspa, vibrista rantispa hawatrispa kutimuspa makinchikkunata lavakuspa jabonwan, alcoholkunawan changuichikta winakuspanchik chaynam cumplirqanchik sino unquymi hapirwachiwan karqa. Kay unquy COVID nisqanku imaynataq afectawaranchik estudianchikpi? Ñuqataqa afectawara mana colegioman riyta atiparanichu, qayna watapas mana celular niykarachu y mana atipaqchu karani estudiayta, mana punta hinañachu riq kanchik colegiota, aypis kananqa celularllanta estudianchik hinaptin mana entendinkichu aypis ninqa profesorkuna explicamusuptikipas chayna. Cuarta pregunta. Kay yachachiyaptinku virtualninta beneficio o consecuenciatachu apamuranchik familianchikman? Consecuenciata porque total yacharankichu celularninchikpas cargaraqchu hinaptinqa nada atipankichu yachayta papelkunallawanqa nada atiparankichu chaymi consecuenciakuna total ancha yachankichikchu chay virtualpiqa chaykunam consecuencia kay hinaptinqa valerachu. Última pregunta. Kay coyuntura socialpi imaynata familianchik yachan? Yachanchik siempre igualdadpi mana machismopichu siempre rimapayachkaykichik igualdad trataykichik mana huknikichikta masta ni huknikichikta menosta chayna por igualdad nanchik ni machismo ancha kanchu ni papanikish mandakachuanchik lliwmi imatapas ruwanchik en igualdad tanto qamkuna ñuqapas ruwani papanikipish ruwan y chaynam kay hogarninchikpika yachanchik siempre consejaykichik ñuqapas papanikipish rimapayashunkichik chaynata yachanchik kay hogarninchikpi. Ya, gracias yachachiknikuna, chaymi lliw respuestayku kara, tanto mamay ñuqa respondisqayku. Gracias. Chao.